Achi we come tayo pauping. Hill Areas Committee na recommend kasa Manipur Hill Areas ADC Bill 2021 Tangkhul mayor ngalalong na mukhog mida yari ngasan kazib ayakwika haira. 43 Pungyar AC with BJP intending candidate Ngachon Miram Shangwi village to village tour Hapokhaira. Jandil with NBF executive Tharada Khani BJP li Wazang Haira. Lekhyang Tor The Tangkhul Express News Ringphawon Zimik in Apamidale Ajubao Mesa Ainanganang Rumsa Hill Areas Committee na recommend kasa Manipur Hill Areas ADC Bill 2021 maramli yarina mukup makai talak aina phapta khui khawai da yaring san kazib aya khui ka haira kazib chi Tangkhul mayor ngalalong na mukhok mi da town hall ukruli saya kazib chili meeting kha sha phanga ka da wajanga Yaring San Kazib Chili Hill Areas Committee with Chairman MLA Leisio Keshingna Hanga Election Hiva Katena Ka Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 Hina Tribal Psycho Relay Kapha Khwirami Khawai Kasana Hili Political Party La Individual Witwi Maning Mana Bill G Assembly Li Khwika Mi Khawai Manipur Legislative Assembly with House Leader Na Mamayala Leader Khalena Da Hanga Tribal Nauping we Mushun Jingum Taraka Nai Shanda Raka Haina Kala ADC Pangshop Leiran Malayla Grant in 8 Kala State Sarkar winning Aina Raka Haina Gachihi Hangda ADC Suspension Aina Leader Kale Atamli Recruitment Malay Paimana Gachihi HAC Chairman Leisiona Hangsanga Bill Hiwi Korean va HAC aina ADC le autonomy kasungmei mi khawai kasana kachihi hangda bill wi maramle hangphapha khalehi ngasam phlungra kala tribal nauping na khokhasa da shongfu akhali chaki kachi kanalak haira da HAC chairman china hangsanga pangshop hi HAC li migi kachina mi akhali migi kachi maning mana kala chairman china committee li represent kasamana da hanga Hill Area Psycho Economic Planning hi HAC na Saki Kuchina Ka Kachang Liver HAC na Masala Katayna Sada Kalaina Kacha HAC li Administration Power Makamina HAC la ADC li Miran Autonomy Makamina Kachihi Leisio Keshing na Hanga Natumi Shit Kasang later Itumli Kapangka Haira Itumna itumi saran sadalay kachi hangda itum khoka sasa mahan ungla mga shong muiwa usa da HAC chairman china hangsanga maram hi kharewi tribal MLA pingwi khayon maning mana la arihonwi tribal MLA pingwi khayon la maning mana kha majority community MLA pingna mathai khami wi wangna da 59 Saikot Assembly constituency wi MLA TN Haukip na hanga khoka sada 8 schedule Kopoji Sampangkuya Ka Tribals MLA Pingna 6 Chadal Masampangkaru hi majority Pingchiwi Ningai Wivangna Kachi Hangda ADC Bill 2021 Maram Ngasan Kawai Kasala Chief Minister na appointment Makhami Wivang Atumna Delhi Shong Kakana da Haukip na Hanga Tribal MLA Pingna Saran Sahira Ara Itumna Boda Kalehi Sampangsa Chiaka at some na Thanda Tribal CSO Kuchivunala Sakhangi Saplungi Kuchina da Tien Haukip na Hangsanga Kupungwak Mung Tala Kalehi System Matada Makale Wivangna da 44 Ukruwi MLA Alfred Kangam Arthurna Kamutwili Hanga Bill Hiu Kwikushok Kiwivang Hiran Kazanghau Kachi Nahandle Ka bill process chi 2017 kum aina hapokda maram chi assembly li raise sa ga haina chiya mushungkhui khawai expert hosang laga sara da achukum marun tarik tharathang chief minister na tuimi ga haina kha khiot kha mushok thu gchina chitha da sa da sender sarkar na yangsang mi khawai khawana da MLA Alfred na hanga hi mi akhana migi gchi maning mana kha itumna kan khana samphangran migi gchi ngalewi ayenna kala hi ungshung khawai itumna sada khlaina da hanga tambak wi kilometer tharawe alungli Dr. Hangthuruk da tishat leida le la khawak
Kangkhui Primary Health Center China kilometer shakha mukka da cover samida 2017 kum aina Dr. Akhamang leida lei kuchi hi hangda itumna Manipur sakazam mi khawai ka samaning mana kha Indian Constitution li mi kahai itumi mashunji kapo mana da Alfred na hanga Rakhara atamli secure kasa mirin ringkhawai yarui kapha wiwang da itumna psycho her sanghaira tribal MLA kuchivana kuchot mawaila itumi mashun khuising khawai da otsa da lei kala chili tribal CSO pingna mathalak aina kutom mi lei kala nathumi ka kutom jina itumli otsa waship khangasakna da Alfred na phongshoka politician psycho khliya maning mana kala politician psycho contract Od wiwang kapangaka maning mana da hangsanga ADC li department makuda phanga khami tharan khipana kha chi Manipur ngakai khwaina da mahang mana kha tribal now pingli chingum hangmati da chiko ka da mashun masa khami wiwang kanalak ka high bill hi aina tribal now ping khaya ka mirin ringrano da khuikushokna ituna hills laws hi Tambagli extend samilo da mupolak mana da Alfred Arthur na hanga nathumi ayen kasema ping upai male mana da thekhuya nathumna upai male mana kaja itumli nathumna kapangka na da Alfred na hangsanga yari ngasan kazip chili atsam ansam TNL cookie inp KSO DKS DMNL DSL TNWL Tangkhul Longphang Pingwe Kathana Ping Kala Political Party Ngatei Tei Dewe Kathana Ping La Rajanga Khanmet Migi Kachi Pingli Samphang Kashap Samphang Da Ngahan Khui Khawai Da 44 Phungyer AC with BJP intending candidate Ngachon Mi Ramshangwi village to village tour Hapokhaira Ramshangli Ngasoda 43 Phungyer Mandal Morcha Kathana Ping ADC intending candidate Ping senior politician Ping Kala Kakatoma Pingzangda Shirka Pung Gurung Pung Kala Riha Khuli Durji Vahaira Ramnao Pingwi Kakatom Vapoda Atumi Kavat Darga Gasa Maramlila Ramshangna Ngasan Khuya Durjili Khuwi Awunga Yari Kala Yudwi Kathana Pingli Ngasoda Maram Kuchunka Ngasan Ngurum Haira Ngachon Mi Ramshangna BJP with ticket Makushway Sampang Haura da Richum Nao Pingli Kachuhan Mida Ali vote Sang Mikawai Kangakao Ainang Soda Richum Nao Pingna Ali Shitkasang Kamiwi Ningai Kama Maling Sakmara da Pongshok Haira Mi Akawi Mushun Pailak Paisa Aina Mangatu Kawai Hang Matinda Itum Kutonga Ngurum da Reikasang Kwirang Rumsa da Hanga Ache BJP na Mai Kalak Aina Zadale the 43 Phungyer Mandalwi Vice President Terushing Jajo na Hanga 2017 Chingkum General Election withili party hi avu awa makhlei thada chayang aina leikasa atamli ngachon mi ramshang na ramnu kui khui mi da lon kala moral support khami mang maningla awi kathan kala chizu khami we alungli achura shungda party hi mathalak aina charada khleina da machan sanga Jandil we NBF executive tharada khani BJP li wachang haira NBF we aina wagazang BJP member kathar tharada khani li khuikasang Rani jili Chief Minister N Biren Singh la changda hidada ragazang hi Prime Minister Narendra Modi we resang khawai politics li mi chungmei na khuisang phok haira kachi jitheya da hanga BJP li wachang hai NBF executive tharada khani pingchiya ex MLA candidate DS Warngam DS Molor Singh SK Shami D Anthony DH Angthung Asem Kong SN Samler Hobson Saka KC Ahanjoy HP Lawrence SK Livingston Kala Thungamden Atumping Hina da Hanga Paumi Pingli Kachiput Khuyomli Shongran Mamila Claim Aina Jiho Hai Hi Tangmi Khawai International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists Achawantang Mayon Haira Paumi Pingli Karin Yomsak Kasa Khayona Pingli Tandi Miran Mamila Juho Kakasai hi Central Kala State Shorkana Matatnang Sakmilo da Indian Journalists Union Kala affiliate Ping na Pohaira Hangda Kaleji Prime Minister Narendra Modi Kala Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur letter mi Vahaira Indian Journalists Union Press Council of India lila Paumi Pingli Kachipat Maramli Yang Sang mi Khawai Committee Akhasemilo Kachi Pohaira
committee china pauli kachipot pingli khalem aina kachiho kala paumi pingli sarkar wi song aina khamachit kakham khara hi katha hi yang sangmi khawai kapona kala kashmir li paumi pingli kachipot shoka hai la chili independent media namshan mi khai maramle yang sangmi khawai committee sem ka hai china athumi thegu khuiji thakda phongmi lo da pohaira Oguthuli democracy hak makeup kachi ngalei India le 2010 aina 2020 alungli paume hang phanga da phanga ka da le yum thathaira kala chiwi thili la sakathat ochot la shokhaira chiya chia khathi ga hai nga chaile case akhamang solve satathara chiya katei bingjiwa authorities na masa khura la masami khangai wiwang Raga Kari Tangkhul Kala Khayona Pinglila Mushun Pichar Masamila Kupsanghawa the Indian Journalist Union Hanga. Chita the Miang Sankami Hina Paume Pingwi Tungli Sagazutara Kalaya Kaja Atumli Kamachit Satsu Pailak Kala Jipat Pailak Kahai Alungde Otsada Kalena Kiwiwang Chilaga Tandi Shonran Masang Pangmara the Tehaida Jipatki Kuchi Yumki Kuchi Ji Catherine Malay to the Indian Journalist Union Hanga. BJYM State Unit President Manohar Moyum Baris Sharmana Maitei Nau Pingli Ningate Pulungra the Muru Bandit Loisangwe Amai Bi Pingna Hanghaira. Muru Loisang Balays Compound Le Hindu Structures Kasemle Amaiba Amai Bi Pingna Mamayamada Protest Kasale Baris Sharmana Korum Shimwi Mi Akale Amaiba Mai Bi Pingli Hindu wi Holy Water Jana Mitra Herolo the Kusoya Chia. Awi Otsakji Mangi Mana the Makamaya Pongshok Haira. Kala minority Amyoyang Sana Mahizamle Magashit Kachipatla Kachila Kanghan Sahira. Paris Sharma he Govindaji Temple Board with Section Officer Le Sahaukada Awi Otsakji Kalada Kasaka Board Li Ngasan Laga Kasakala Termilo Kachila Amai Bi Pingchina Hanga. Amai Bi Pingli Hindu wi Katara Tera Heror Kangasak Otsak Chiwiwang Paris Sharmana Shini Thangwi Alungli Ning Kangatei Pongshok Pulungra the Amai Bi Pingchina Hanghaira Paris Sharma Awi Otpom Aina Ngasam Pulungra Kala Awi Tungli Ayen Atishura Shongran Par Pulungra the Muru Pandit Loisangwe Amai Bi Pingna Hanga Shorgarna Makamaya Militant Outfit United National Liberation Front with Insurgent Group Akali Security Force na Imphal East District we aina tukui haira. Assam Rifles kala Manipur Police with Team Akana Insurgent ji pange Imphal East li tukukwina da hanga. Tukui ka hai pingjina UNLF we mutun aina paisa ngopon zaga sana da hanga. Mi pingji Hengang Police Station ni Rekari Kawai Misanghaira Chia. Ayang Gazin we report Atishuda Ukrul District li COVID positive Mikani Sampang Haira. COVID second wave Kara Hili Ukrul District li Ari Rashung the COVID positive Sampang Kahai hi. Ayawi Kani Jizang the Tinka Shajishat Hang Pangada Shini Kashung Haira Chia. Arishang Aina COVID Care Center li Ngahagsa Mikani li Aya discharge Sada Ariri Ukrul District li COVID Kagaza Mi Machine Thrada Chishat Leda DSO report na Chitamiya. Lot Luida Achi Kamtaya Baubing Nanangrum Lushitsa. Hill Areas Committee na recommend Kasa Manipur Hill Areas ADC Bill 2021 Tangkhul Mayor Ngalalong na Mukok Mida Yaring San Kazib Ayakwika Hira. 43 Pungyer AC with BJP intending candidate Machon Miram Shangwi village to village door Hapokaira. Jandil with NBF executive Tarada Kani BJP li Wazanghaira. Achi Pao Henang Janghaira, Pao Nada Clay, Natum Psycho Relate Ringapa, Kalakam Haya Zimsho, Saserano.